E whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tai au, alo mai o talo le asolulu. Ua mo o mia le whaatupe le whame ko masini e fuai suka i lātou e maua le mai suka. O le whinau mai lea le Diabetes New Zealand i le mai a whaalawi lo o le tekonolosi fou. Le e oko meki o na siaki mai lo ai le maua lunga po le maua lalo fo i o le suka, o le tangata mai suka. O le masini fou le nei o le Continuous Glucose Monitor, ma o lo o whaatupe ina e malo iai au se tālia ma Peritania, beitai, e le o maua lea whaamania ngai le taimine i totono New Zealand. Ua whai mai le Diabetes New Zealand wa tatau le whamek, o na tuu nei loa le whaatuai. Ai whaatupe masini fou nei o na ele ngata e whesoa soani tangata mai suka. Ai whaape ai fo imal whesoa soani le to atele leo o lo toi ave i whale mai. Ai whai mai le whamek e peo na reportia le News Hub, e le o vaila au umai ma whai ona whaatupe le whamek, ma e fua lava foi i le paketi. O le tausanga ta alwaina whaupopo e tupe o le paketi a le malo mo le whamek, le e se lau iwa tasi miliona. Ma o se whaupoponga tele lea wa maue le whamek. I le taimi nei, o lo o tutongi e ai ngai mo o mia ma o lo o ngā whatia le tau le Continuous Glucose Monitoring System le limas fuluta lai le vaiaso, ma e le o se tupe la ititi pe a fua i tupe whaalu i le tausanga. E whaafale o lo wa maua na o lātou whaatauina whaasoli tū la fono, le awa mālosi i tupulanga talavou. O tupulanga talavou nei e le au sia le tausanga ma whai iai o na whaatauina atu iai awa mālosi. Ma o le lua na mawe whangarei, a o le isi lua Bay of Islands. O su e suenga whaalilo lilo nei na whai ai le ngata e leo leo, ai whaapesu i o le soifua maloloina. Whaata seimal fesoa soania nisi o volunteers ta i se fulu wono tausanga le mātutua. O fale o loa e lua o whangarei na maua mai le se fulu iwa fale o loa na taulai i aiso e suenga. A o le isi lua mai Bay of Islands, e mai le lua se fulu fale o loa. Ua whaalia e leo leo le whaanua noa ma e le tatau na tupu. Ma e ono se i ai lai sene mo sina taimi, ona ua le whaamaliaina ta i ala o lai sene. Ua toe whaamanatu e le sui o lo ofisa i tatau i whale o loa lo whaatau inatu le awa malosi, ona tā pāle ai di o so o se tasi e fōlinga, e i lalo mai o le lua sfulu lima tausanga. E le fausa i linga leo leo nei e whai ai loai, po o wha maoni pisinisi le siaki no tausanga o tangata, o lo o whaatau atu i ai le awa malosi. Ti ngā ina manu anga o le tangata na ave esia mai le melia le Coral Princess a o iai i lunga o le Sami. O le ali etu sa male tolu se fulu mo na tupu tausanga lona matua, e wha apea na pa u i lunga o le meli, ma o le ana ave esia mai le helikopa na nafi, ai awinatu il fale mai waikato mo tonga fitinga. Ua wha amaunia mai ei fo e le Princess Cruise, o le na wha amanu a lio se tasi le au whai ngā luenga le meli, ma o le ana mua tonga fitia i lunga le waa, ai ele i o atu le helikopa e ave esia mai. Mai le Maritime NZ, e tupu pea ma le valus fulutolo kilomita le mamau sa iai lunga le Sami, ngata iane i matu i se sifo New Plymouth. Mai Fiti, ua maua i tatono o Fiti le vairusi fo o le COVID, le XBB tasi tesi lima. O le vairusi le neo lo iloa i fo i enisi lo na ingoa wa ta ua le Kraken, ma o le ele i tele ni aso talo na sautala ua maua i tatono o New Zealand. O le sawai o reporti mai le soifua maloloi na Fiti le fiafia na nafi, wa sawai ma le tala wa sauni Fiti, e toe ilo ta ialo lo o ta tala i neo na tua oi. Ai i reporti mai le World Health Organization, e o mai le taime tu ufa ata siei tala fo wa tolos fulutasi atu no ua mawai le XBB tasi tesi lima, ma paule tala wa mautino e le taime nei, o le vairusi e sawa tele lo na pipisi. I Fiti, o lo iai le tali tonunga o tanga luenga le soifua maloloi na, e iai isi vairusi wa mawai tua le community ma o lo tuli mata ia nei. Matala muli, o le poa na po le ana matua i longa o na langona i le Samoa Hale ai mai se lava i le North Island. O Gisborne na Samoa na po le tala wa tatau o na o ese ainga no nofo, lata le Hekawai River o na ua le saunga le mu. Ma e whapea se fulu lima ainga no nofo lata ne ai na ave ese a wha malosi mai ana po. I Coromandel, tele awala wa momotu ele malosi o lo longa, ma o le ana Samoa le lapata inga i tangata whewai e awale whewai lunga o awala. O lo o whaawau peona motu siale ele tise mo le tele o a inga i Coromandel. I Fitianga, o le tau ne o lo tau mawhai ai e tala ua wa i le whale al kalapu o le Mercury Bay Boating, o na ua momotu ese le malolosi o ngalu, le tele o le palapala ma uo o ane lave le no fuanga o lo o tuwai. I Whangarei, tau nei fo ilo o whaawa wai ngalu e ngatoi whaamama, ma o le ana tau fia whai ngā malanga wa ale le ana nafi Whangarei o na ua le saunga le mu. Mai lo ofisal va ai tau, o le poa nā nei e tatau no atu i ai wa mā māti munga mamafa,
ma whaasolo ina langi le lei peitai o lo tuli matai a pia le ofisa le ono tue a ngai mai o le isi a wha i le vai aso fou. O tala na o le nei tae au, manuia le nei aso. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu.